ujabulele indlela eyisimanga. Ngiyabonga bazalwane. Mama Sikhosana ngiyabongela. Ngiyabona ngiyajabula Mama Sikhosana. Amen bazalwane. Ubambekile kunesifo Santana athi namhlanje ade kabhizi iviki lonke angeke akhona ukuphumelela ngithi ngiyibhizi bengiprepareiswe so ekuseni ngoba 4:30 angisakuyo leli lizwe ngoba uNkulunkulu uyazenza izinto zakhe sengibeka ubufakazi ngiyaphatha ama-passport uhlala esitulweni uthathe iBhayibheli tablet yami ubeka ngemoya ngiyabhala nangiqeda ukubhala sengicedile ngithi athi ngilale kancane lesitulo bengihleli kuso ngithi ngiyasikhama ngalo muntu omncane kancane nje ngoba buhlungu bazalwane ngichaza ukuthi noma ngabe usenkosini ama-challenges akhona. Angisho ukuthi ngiyazama uleya something ngibhizi ngento zakaNkulunkulu uprepare nezi ngiyokhamba isitulo ngizwa ubuhlungu immediately ngifunda incwadi kaJehova ngizama ukuthi mfoka hlatsha ngoyini uJesu Kristu nasekaguqile lapha athandaza ajuluka igazi immediately akaqeda bafika bazombopha bambophe immediately sekaqeda ukuthandaza bese bambopha wayobulawa. Bazalwane noma usenkosini ngoba uNkulunkulu umntanakhe amthandayo engenzanga nesono bambamba immediately bambulala and bambulala ngani nesihluku. Angisakhaleli uNkulunkulu wami ngoba ngithe ukuthi khomathi konje Jesu naye bambulala wabuhlungu bazafuthi awazi lomuntu omncane wabuhlungu bazalwane kodwa ngathanda bathi noJesu naye ngokwakho kwenzeka izwa sebaqeda ukumbhabhadisa uNkulunkulu ukuthi inkosi uJesu sebaqedile nje ukumbhabhadisa ngoba wambhabhadisa uJohane but after that uNkulunkulu wenza wangenelela izwa uNkulunkulu qeda ungenelela nenvakaloko wafika uSathane wayomlinga immediately qeda ungenelela uNkulunkulu wafika uSathane wamlinga wathi bekalambile makaphendule lamatshe ngoba besekalambile akaphendule lamatshe awenze isingo so that azokwazi cabanga uSathane utshela umnikazi wendaba phela ngoba uJesu umnikazi womhlaba utshela umnikazi wendaba ukuthi phendula amatshe wethu nani ngoba noJesu akathanda ukubuka bekangawaphendula but it depends ukuthi ukhuluma ngani. Angeke uinstructor one uSathane amen wathi uSathane uJesu ngeke ngiyenze wamlinga futhi uthi aziphonsele njengoba bekaphezulu kwendawo esephezulu wathi sophezulu babeka phezulu ukuthi asiphonsele phansi uNkulunkulu uzombamba nengelosi bezingambamba khona nala amthembisa ikingdom the owner of the kingdom but uJesu wathana ngoba azi ukuthi the kingdom yakhe but angeke uthenjiswe kingdom uSathane phela uSathane unesipelo kodwa Sathane kuyaphela bafowethu kuzogcina kuphelile kwaSathane okwethu sisebenzeleni kuphi ukuyezulwini ngoba leso sikhathi sizofika and isikhathi la sizohlulelwa khona sincane manje ngoba yini but isikhathi sesifikile sizofika futhi bonise ukuthi siyezwa abantu bayagula futhi sebagula kakhulu baze bafune nabafundisi futhi umuntu akezi nasenkonzweni sisazokuncedisa ukuthi umoya wenzeni uphume
kamnandi. Ngisho naye lo owakhokhethela isibambane noJesu wathi ngicela ukuba khona embusweni wakho. Nkosi uJesu wathi namhlanje ngizoba nawe. Namhlanje ngizoba nawe. Nasebhedlela bayalala base balanda bafundiswa ukuthi bazobahlisa ini izidlo kuphi eyibhedlela. Amen. Ngizama ukuthi isikhathi sokugcina siyeza mhlathwayo. Isikhathi sokugcina mamkhulu siyeza. Isikhathi sokugcina mama Sero siyeza. Isikhathi sokugcina mama Sikhosana siyeza. Amen. Asisinikele manje. So that nasisifikile lesikhathi uvele tshimile uye ndawo yakho. Ngoba siyithule indlela. Kumele ukhethe oyithandayo. Ifakazi bami uzogcina kubazalwane. Angisayizwi, angisafakazi ngizwi. Nikela abanye abantu ithuba. Amen.